Chinga kichecho niko siasa chaba chigo kwanerwa ase skuru eyo gokwanekerekyo niko Dr. Enoch Ondari oyoro munyagitari ase nyagitari ya KTRH nabo igo obwate iganga yogochakorigia ekirokyo bo governor me county ya Kisii ateba nigo arachi gotara chibunge chionsi nabo igo chiwodi chionsi ere gosangereria ebirengerero n'abantu be county ya Kisii. Ndio munyagitari ya Kisii county lakini umwaka wa 2027 ni ngerwe koga umugabano Kisii county ninsawe abantu betwa Kisii county kwatumiyo bongo this time round into akera obotera chikura into akera amabitiro chikura into seri wa tumwe kuwa kwa chikura moment na Kisii county asuka into yakiri mwaka 2022 ndo chenye bintu na wewe sero sana lakini 2027 to what opportunity na mtaka ochenje igodo kaino kandari nangwe reta uno moto kito skuru moto wata bongoro umo tego oseri aba njero moto wabanga nanga bantu bakora ni tara accounting kima kurwa ekona kudiwo just before the 5 chikonsi wata 9 abantu bose tukana tuna barai erinda tenya kubwatra namo 2027 we make elections. Come together as a people and chat a way forward for our county. All of us can tell that things are not right in our county. We are last in everything, last in development, last in budget allocation and budget.